hukum jing tho na katanat kampo yeng ke sarkar jela ha ka kharwai tarik nailar arjat pulai kala pentip bala bujli no yo Vivekanand Singh Rathore IPS dau Abraham T Sangma MPS ban bat ka kam kumu SP ke West Garo Hills District. Kani ka hukum penkin ria kam kala mi hadin atayo ke jing jia kawang mau dau pat ba ya ka office trai kam jong menteri rang ba ka jelau Konrad K Sangma Hatura kat badang ya ke jing lang hapleng jong u bot ki badawan nong ba telang ha ka arp sau tarik unai tung arjat pulai. Kumban syukurau banakate ke jingjia ki pulit kila kiam dunai ka san pongot ki beri ki basubadan keti pan kensat penhuri hura ha kate ke sngi. Kala mi ke jing keno ba kate ke huri hura kala jia na ke jing phil trai kam ki bor pulit ya ka bau menteri rangba kumjo sembut menteri rangba bodai pe ya katanat kampo yeng uba Preston Tensong kila kentat. Syuk ke hukum jing tho kala penpauru bau Vivekanand Singh Rathore unshim tino kum komandan jong ka 3rd MLP Battalion sa besen ban bujli yaw Kamakhya Prasad MPS uban net shimti yakakam kum SP Traffic Shillong. Ushalendra Bamania IPS SP Kenot Garo Hills ubabat ikakam kum komandan jong 3rd MLP Battalion pat unshimti yakakam kum SP ka South Garo Hills hagajakau Abraham T Sangma MPS. Dr. Dara Aswa Ghosh, IPS SP Traffic Shillong unshimti ka kam kum komandan ka 2nd MLP Battalion kat bau Bruno A Sangma MPS unshimti no ikakam kum SP Kenot Garo Hills.